Kasorkar India lengba ka Ministry of Home Affairs MHA na duk hanyau terik naiwing kala jubab halor ki marjing dawa jong kaseng hanyau terep Aceh National Movement HANM ban penrung ya kaktian khasi ka kernet ka bapra jong ka riti sensyar kari India ban penjari ya ka an inner line permit ban penbet ya upur usam ha pedang ka Meghalaya bat Assam. Haba jubab ke MHA kala penpau ya kajing menjur bat la idan kam ban kentiu ya kaktian khasi syakani ka kerdan. Hakabaya de berupur usam hapedeng ka Meghalaya bat Assam ke MHA kala pentep bakala pha yakikot kisla syakatanat ka bapet kerpang yakijing ade ke Sorkar India bat Sorkar Jilla Central State Division ban bishar bat shimkhya yakani ka jingdawa jong ka khnam. Katbai ka jingdawa ban penjari ki ILP ka Ministry of Home Affairs kamsham kranshai AA layathu uba lamprang kharbani Presiden jokani ka seng haka artarik uno pra. Tekaseng H&M bentakasni kala khot dia ka jingelang jongka executive committee banikan halor ka jubab jongka Sorkar Preng lengba ka MHA ya ki dorkhas kiba kaseng kala ai haubnai risau bat penbot daga jingi syong lan mengor hajantar mentar hanong ba dalhi hakalai trik nombombar jong sunam arjar po arjar pulai hakidor khas kiba keseng kala Aisyah ka Sorkar Pedeng kentuk via ka Presiden Jokowi India, Prime Minister of India, Home Minister of India, bat syaki armut ki Cabinet Minister kita kilong i Kiren Rijiju bat i Sarbananda Sonowal. Ka jingla jethi kaseng syadalhi kalong halor pilai dali ki mat ki jura ki bakta ya ke jala bat ya ke jaj penreu kaseng lakan syai ba ka ai ke jingkersan ya ke jingrai jong ke jing dorbar thawan ke jala ke bala sim ha ka arpnyo tarik nai nalur jong usnam ar hajar khatpra ban penrung ya ka tin khasi ha kernget ka bapra jong garis tisensyal kari India. Bat karai ban pentrekam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Acts 1873 lene ka ILP kabala pediang hapo ka jindor bar haka khat khandai tarik jong unopra usnam arhajar arpau an khat khandai ka jingla jethi kaseng syadalhi kalong halor pilai dali ki mat ki jura ki bakta ya ke jala bat ya ke jaj penreu kaseng lakan syai ba ka ai ke jingkersan ya ke jingrai jong ke jing dorbar thawan ke jala ke bala sim ha ka arpnyo tarik nai nalur jong usnam ar hajar khatpra ban penrung ya ka tin khasi ha kernget ka bapra jong garis tisensyal kari India. Bat karai ban pentrekam ya ka Bengal Eastern Frontier Regulation Acts 1873 lene ka ILP kabala pediang hapo ka jindor bar haka khat khandai tarik jong unopra usnam arhajar arpau an khat khandai kawai ka panggalong hor ka jingye penbet put preng ke Assam bat ke Meghalaya. Kani ke kamput kadai kanongrim ke bakaseng ke yang banyada. Ira kendau ke siap. Uput usam. Kadawa baka sorpreng. Kadai pantung ya ka Boundary Commission banyarap ya ki artli ki jela Meghalaya bat Assam. Kabai dang don menta hapdeng ke jingekan penbetpot. Namar klem don lang ke Sorkar Preng ke jingekan penbetpot jongki artli jela kam nomlong. Halor kita gilai teliki mat ki bakaseng kala dep ban ai se ke Sorkar Preng lengba ka trat kam po yeng lene ka MHA ka Sorkar Pedeng lengba ka Ministry of Home Affairs
Kalau pa ya ke jubab siya kaseng haka nyau tarik. Kalau pa ya ke jubab ka MHA siya ka ribat ke mreu lang ba kaseng H&M haka nyau tarik jong unai ba cutway jong usnam hajar arpulai. Ya ka ba kaseng kadang yo pediang dangsen ya kene ka citi haka ne ka jubab jong ko sorpreng hak bedai bat kimat jing dawa jong kari bat ki benreu kalong ka jing dawa bat penrong ya ketin khasi hak rik ba pra jong garti secar ke India ka jubab ka ba seng kala yok pediang daga jing tho na ka sorkar pedeng lengba ka MHA kala kanshai baka sorkar India ka sautu ya ka jing snow bat ka jing don kam ban kenthop ya ka tin khasi bat kiwe ki tin ro ha ka khrngit ka bapra ka riti sinsya ka India ya kum kane ka jing kerpat hab ban pediang